أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين، باب التأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فسيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة فتح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فسيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها أقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تمتحه بقرونها وتطأه بأطفالها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فسيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: الخيل 3: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. أما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيه تراتا سوية هجرية باكلاني كمناني أن بناني أن وورو شهر ربيع الأول من هجرية سانكالو سبنا بسوية ولون فلاني ميلاد النصارى وكجاتي با فلاني مغاني ناني سانكالو كونونتونا بسوية وطنني ambe dawda bugu masjid rajago ambo kono darasube al-hafiz an-nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadu salihin bondami na ko ka jakaboli wajibi ya gele yalifo ani jakabo fasamantiya ko bange ani ko munum betilo jakabola bonda ye anye hadisa chaman kala lakateme bi hadisa min kala nanka wan nabi hurairah radhiyallahu anhu hadisa min abi hurairah malaka je kabwama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwala ka ciden kwala ka taruna kisibaka ma min sahibi jahabi wala fiddati ciden ko sanu tigishite worije tigishite la yudi minha haqqaha niti kasanu hakebo itika worije hakebo minya jakaye illa idha kana yawmul qiyamati fonni qiyama don shera sufihati lahu safaihu ikasanu ube ka worije ubadila kakiye tasuma negefere minan nar ubadila kakiye ta suma feri dende ate dila kake sanu ya ate dila kake warjede abe dila kake ta suma feri dende fa uhmiya alaiha fi nari jahannama nuya adila kake ta suma feri denye uba kala ya jahannaba ta suma kono o feri mi nim paseli beki bu pasenaye uba kala ya jahannaba kono فيقوى بها جنبه وجبينه وجهره أو إكرب باشني أوفيري دندي جنبه إكرب باشناي وجبينه إتم باشناي وجهره إكوب باشناي كلما بردت وقت نفيري دين سمنا وإدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة uba sagi kado tasuma in kono tuguni ka kalaya ki pase naye domi ni ajoliye samba biduru 50,000 sana samba biduru domi njoliye samba biduru ebe akeni chogola ni feri paseli de la hatta yugoda bayna libadi fayara shabilahu imma ila jannati wa imma ila nari samba biduru ebe ni chogodela ni be passé ni feri denya na sumana doro ube sagi karu tasuma kono ka kala yaki passé nay yoro sabay fo ala ka kiri tige mogo ni nyogonche wala ini kasira ye haribi ina tari janna ube ina tasuma kono qila ya rasulullah fali ibilu ko ala ka cide nyame maraladu nyame du ni nyame de be mogo min bolo qala wala sahibu ibli ciden ko nyame tigishite la yudi minha haqqaha niti kan nyame ka hakke bo o mi haqqiha abe nyame ka hakkela halbuha yawma wirdiha dommi nana mi jila ika abiri anono ika fantawso jakka baka hakkela de maka hakke doye ni fanayi wodi ato ko mi haqqiha o mi haqqiha abe nyame ka hakke wala nana mi dom mi jila parce que dom bete ni nyame benami parce que ale bese ka mi nogon ku abe mi nogo aba munyu donc me nana mi domi abe ji chaman de mi na ye ji mi dro nono fana be chaya donc iba biri ka nono di nyame mi yoro fanta munum be ibe nono duma awa kiden ko nyame tigisite nite ninke ka nyame la ko hakke be nun ko hakke bo nin chogola
إلا إذا كان يوم القيامة فني قيامة دون شيرا بوتها لها بقاي قري قري وبيب كني دور فنشي كني منا دالا كلينيندو تنتي تالا دينا تالا كني دارا كليني وبيب فنشي ودكا وفنشي وكني دكا أو فرا ما كانت أو إكان نيامي وبدا فالندو كومين تومبي بولو جيان توغميدي حكمين تومبي بولو جيان كونو وبدا فالندو بينا قيامة كنينكا لا يفقد منها فشيلا واحدا نيامي ديني كلنتي ni obe to kofe nyame deni kelente toyka nyame nunun kofe abede bena qiyamah keneka tatawuhu bi aqifahiha wa ta'udduhu bi afwahiha o ni ka nyame nunun nena kene ferelemi na dara kelendo nu ye efen saka ki da kenenka ika nyame munum maralen tumbi bonu jiya kuna bedda falembena nyame den kelente to kofe donc ni nyame usisa ulu de bake ube joika nu seunye ubuki nu dangi udawe ika nyame nunu ube na katoka jo ika ni useunye ubu ikifana nu dawe kullama marra alayhi ulaha urudda alayhi ukhraha awa ni nyame nunu folo temenuka ube tamanuka ni nchogola kiki katemete ube sage kusage kure ube na tamika kure tuguni kato kiki fi yomi kana miqdaruhu 50,000 sanati hatta yuqda bayna al-ibadi fayara shabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar awa efana benni nyame kan nyame upolo ni chogole la qiyamah keneka ube tamika nu useun ntolo nguye ubiki nu dawunye nu folo temena ube temeneka ube sagi kuta kure kutemeka samba bi duru mogo be samba bi duru min ke jolla qiyamah keneka o samba bi duru bi ka nyame ubolo ni chogodela ube te ka temeka ube iki fo ala kata kiru tige jowni nyugonche wala harbi koma ba ibe ko fulani nyugonche ini ka siraye imma inatari janna imma inata tasuma kono qila ya rasulullah fal baqar wal qanam uko alaka cide misini badu qala wala sahibu baqari wala qanam ciden ko misi tigisite ba tigisite la yudi min haqqaha nita ka hakke bo ita ka jakabo illa idha kana yawm al qiyamati foni qiyamah don shera boti halaha biqa'i qari ube kene do de fense kene mi kene jehlende do adala kelenyen no la yafqidu minha shay'a aw ikam misinu no foita kofe misishite ye misimuno marajiya bedda falende bena qiyamah keneka foito to kofe aw ikab bawo be o chogola bedda falende bena fente to kofe laysa fiha aqsau misinu ni ba nunu aw gere jengelentu la gere kurulentu la de akisaw ye munye min gere kurula kata kofe kamele ketilo la ika baw gere kurulentu la parce que o gere kurule sugu na yutu akatunute ate digi mogolaw parce que gere ewa te nuntala quoi gere nuntala numbe kofere asqaw yode akera misie akera baya akera sagay min gere kurula kata kofe kamele ketilo la de kofe lay awa otuka banunu na gere kurulentula wala jalhawu gerentantula fana jalhawu ye gere mabomi na yereptew gerentantula wala adibau gere karilentula fana kafo a gere fana ewa nun karilade otede gere aka gere kurulentula gerentantula fentula fana min gere karilendo tenin tahuhu bi quruniha awa ubi wa itu nuka gerenwe ikam misino numbi tu nuka gerenwe ika sagani ka banu no numu jakabo jiankono ubi tu nuka gerenwe geron nunun kurulente gerentantula gere karilentula o ka geru dafalendo do nun dafalendo do ubutuni igerenwe o tatawuhu bi ajlafiha ube joika nu uka ewa shewun fanaye tulon fanaye
sentulon fana be jo kanu o fana ye kullama marra alaihim ulaha wagati ni kam mishi ube ka baw nu folo temenu kan nin togola urudda alaihim ughraha ubul laban sage kana tamu ka tugune ube tamu ka tan nin tugune nu folo temena dro u laban bena nu be banno ube sage kata kuray ubuki fi yawmi kana miqdaruhu 50000 sanat donc ono dommi ni dommin joli hakke samba bi duru qiyama kenenka ebe ni samba bi duru de ke ika misu bolo samba bi duru ba ke ka sagawde bolo numu jakabo samba bi duru ebe ke ka bawde bolo numu jakabo ube tamuka ube itunu ka gere samba bi duru be nin chogodela hatta yuqda bayna al-ibadi fayara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar ebe nin chogodela qiyama kenika samba bi duru fo alaka kiru tige joni nyogonche ni kiru tigera ibe fen fulani nyogonche imma inatari janna imma inata jahannaba tasuma kono qila ya rasulullah fal qaylu aw ko cide so tigidu so be mo min bolo qala ciden ko al qaylu salasatu ako so maralaw betila katatila yoroma sabade so tigin so maralaw betila katatila yoroma saba hiya li rajul wijiru so maraliye mogo doma junubude wahiya li rajul sitru so maraliye mogo doma suturade wahiya li rajul ajru so maraliye mogo doma barajide so tilale katanin tila yoroma sabade mogo dobe eka so mara junubude do mogo dobe eka so mara suturade do katima mogo dobe eka so mara barajide do فما التي هي له وجر فرجل ربطها رياء وفخرا والنواء على أهل الإسلام فهي له وجر مغمين كسومرا يجنبوية ويمغدي عليه سوسري يرجرا دي كما عليه سوسري كامرا يرجرا دي كما أني كواسو مغولاني أداي والنواء على أهل الإسلام أني نغني أجوغو كتا سلاموما anilla nyine juguni ngani aju kata silamayma nkanni soyi mara ni ewa ko wulila silama ko wulila domi silama kele wulila domi mbeyele nin soyi nka silama kele nay kamara ni ngani jugu e kata silamayma fahiya lahu wijru ni so ya tigima junubude ni so marali ya tigima junubude wa mallati hiya lahu shitru me so mi nye sutura ya tigima farajulu ye mugode arabataha fi sabilillah wa ya kasoi siri ala kasira dela summa lam yansa haqqa Allah fi juhuriha o kufi amanyina alaka hakke ko soyin ka kola don ko amana soyin bemmi ami chogo nyumala aba ladumuni chogo nyumana ko o de choyin ka hakke fi juhuriha do ko ay la nyine munye amanyina soyin ka hakela soyin ka kola mana ni komi nana ni silama kora kanka yele soyin ka kata silama deme abe yele soyin ka wala irqabiha amanyina alaka hakke ko soyin kanna fana kallami kalladumuni kungotamina minugotamina fahiya lahu shitru awa ni so ba tigima suturade ni so maraliya tigima suturade minye soyin ale ya sire kamara ala kasirade koso fi sabilillah jihadu kama aw anifana soyi amanyina alaka hakke ko soyin ka koyina donc amanyina alaka hakke ko soyin ka kanna ayamara kamara chugunyu nye ni soyi nya tigima suturade wa mallati hiya lahu ajru me somi nya atigima barajiye farajul rabataha fi sabilillah li ahli alislam awa ni so tigi ale fana ya ka so siri kamara ala ka sirala kamara silamaude soyi marala ni silamaude kan nafa doye nafa dronde silamau nafali dron kama soyi marani ode ama aya mara ala ka sirala ama marani rejirai amara la silamaude kama fana li ahli islam fi maraji aw rawdati wote fi maraji ni soyi aya siri binkene yorola maraji yere yoro me binkene kacce kosobe bagandumune be aw rawdati
ube bagan dumuni yoro min labila lendo yere abe binkene awa afere lendo jibe binkene be arawdatu yode maraji obe se ke binkene chaman be me ita soro ko yoro fere lendo ita soro ko jibe aye soyin siri yoro la yoro min ka binkene yoro do baga dumuni be warawdati ube aye soyin siri yoro la yoro mi abinkene be jibe bagan dumuni yoro do jibe yoro fere lende do aye soyin siri o yoro la fama akalati min zalika limaraj aw awi rawdati min shay aw ni soyin abe nim binkene yoro min nasiri lay abe binkene duye ube yoro mi binkene ni jinyu mambe soyin be fengo fendu o binkene yoro ni o jiro ina ata foyi duye illa kutiba lahu adada ma akalati hasanatu fo abe biyo bidu abe dumuni di o yoro la ala ba be sabe abe jate sabe atigi nyumande so imbe dumuni ke ni mbaga dumuni yoro na abe dumuni ke ata shike fo ala ba be sabe atigi barajide aye dumuni hakke minke aye be hakke mindu abe jate be hak sabe atigi barajide wa kutiba lahu adada awrasiha wa abwaliha hasanatu ewa ni soyin be bana kuta ke ni soyin be ewa sugune ke abebe sabe atigi baraji wala taqtaw tiwalaha ewa ni soyin ataka jurutige fastanati sarafan nabe boli kateme tintin keleka aw sarafaini ube tintin fula nabe teme oka abolito illa kataba Allahu lahu adada athariha fo ashena no abolito abe sena no ke wa awrashiha ube abe abolito abe bobo ke alaba be sabe hasanati ka be ke nyuma de sotige donc sarafan aw sarafayni donc tinti kele ube tinti fula na yoteme donc itilaga ou itilagataini mana na aye boli kelenke ube boli fula kata abebe sabe tigide barajide ewa asena no abolito sena no be abe bana kuta bo abebe sabe atigi barajide wala marra biha sahibuha ala nahari ewa ni so tigina ate so inteteme ko shila fasarbat minhu ni so mina o koina wala yuridu an yasqiyaha ewa so tigin talla nyine ka so lammi yoro illa kataba Allahu lahu adada ma sarbati hasanati fo soyin be jijimi ala bu o jimmi ta hake jate hake ala babe sabe so tigi nye barajide ni so sugu ni nye mo sabana so marali kola qila ya rasulullah falhumru ko ala ka cide falidu qala ciden ko ma unjila alayya fil humuri شيء إلا هذه الآية الفاجة الجامعة أكو فالي كونيكا كباريا فوي مجيجين كفالي كولا إلا هذه الآية فن آية الفاجة ني آية من كدغو الجامعة ني آية من آية سرمان دو مكما چامان دي فرالين بي نيغون كاكولو لا ني چامان ني مانا چامان فرالين بي آية انكونو وهي آية جمعي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نفل آية كدغو مي آية نا كدغو يا aka kuma munu fulen ne fen chaman de be don kono jami'a ninde mana chaman ko chaman de be don aya surma in kono jami'a yo ode donc fuyi majigin ka fale ka kola ninni aya surma inte ninni aya ndogo malinte aya min ka dogote aya mi naye mana chaman farla nyogon ka kono faman ya'mal misqala jarrati khayran yara ni mo minye ewa misqala jara hake herake ibaye ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نمو من مثقال ذرة حق جغمان كي باي ما نفعل مرلا مثقال ذرة حق هيرا نيا كي كفر ملاينا يبا سراي مثقال حق فنا اوا تورا انا كو جغو نيو دكي كفر ملالا يبا نين جيغنين كفالي كبار يلا منتفق عليه وهذا لفظ مسلم بخاري مسلم بناننا
men ni wa hadisa ka lafuju min fulen ni muslimu de ka fo chogo yenninde nan tarabu ne simu kasarahu la ko asarahu haja li hadisu alladhi awradahu al muallif rahimahullah akunni hadisa min fulen ni muallifu ya do ala ka nema bonda kono bonda min na ko jaka wajibari gele yari ani ka jaka fasamanta bangeli ani min be dilola wa huwa hadisu abi hurairah radhiyallahu anhu hadisai nya ba hurata ka hadisa da Allah ka je ka bamu alladhi akhrajahu muslimu tawala hadisa min muslimu ya bo ka janya fihi abu hadisa kono jakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahab wal fiddata wal ibla wal bakhara wal qanami wal qayl wal humra hadisai kono cide nye sanufo aye worije fo aye nyame fo aye misi fo aye bafo aye sofo aye falifo وذكر حكم كل منها عليه الصلاة والسلام ننكلن كلبه تشيدنا كلن كله كتيرفو على كترون كسبك وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس بيانا صافيا كافيا أو تشيدن تنبين نشودلا على ببانجلي كمغودة بانجلي من ني أجيلن دو بانجلي من نابه وسك تشيدن كتاتشويني abe fem bange mogo yede bangeli mi safiyan ajelende do nogota ala kafiyan awasalendo hatta taraka ummatahu wa qad akmala Allah bihi dina fo ciden nya kam mantonto ala ya kadina dafa aye ala ya dina dafani cidenye aya kam mantonto dina dafalenka wa tamma bihi ni'amata lil mu'minin ala ya kanima timme mu'minuka نيتشيدنيا وقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب الجهب ولا فدة لا يودي منها حقها كتا كما لبنا أن يوفو حديث الله كبا فالجهب والفدة سنو أن ورجي تذيب الجكاة في أيانها في كل حال سنو نرجاتي ورجي نرجاتي جكا واجب رالا لها لبلا فجكة واجبة في آيان الجهب والفدة في كل حال سنو يرجاتي ورجي يرجاتي جكة واجب رالا لها لبلا سواء أعدها لإنسان لنفقة أو لجواج أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه أو لشراء سيارة يحتاج إلى ركوبها jakka wajibilen be mugo kay ka sanu rani ka wurjara Allah halabela akera sa iye sanu imara kala bila kala sa wa akera sa ye wurje imara ikan na fakati de kamawa na kuni yen nisabe bo sanyele manala hari na ya sur e ka sanu e ka wurje iya la sagu ye kan na fakati de kama ya bila na fakati de kama ni sanyele manala jakka bala awli jawaz ube esanu garamu shegi ube min kacha garamu shegi ya mara ne amara kunye munye nimbe furu wakati mimba kenka furu musakai warije yen nisabe bo sanyele manaka ne ya mara de mara kunye munye nye ni mara kabila de puru nka muso furu nai jakabila ni sanyele manaka yen nisabe bo jakabila aw li shira'i bayti yahtaju ila sukunahu ube eye sanu mara ube ye wari mara kabila ye puru ika sode do sa i hata gilembe somi na puruka dua kono sanu imbila la ye dudo risani kama ni sanyele manala ye ni sabebo jakabila aw li shirai sayyarati yahtaju ila rukubiha ube eye sanu mara ube ye worije mara puru ibe hata gyala ka yelena mobili do desa puru ni be dua kono ni sanyele manala ye ni sabebo jakabika aw idaqarahuma aw idaqarahuma ليستكثر بالمال أو خير ذلك أو بنية سانو ني ورجي مرا pour kika nafulo chaya nyini de kenaye ube una nyugonau jakabika pour ya maraika nafulo be chaya chogomile dro ube iya marano tana dewa au khairu zalika jakabika kuni na yenni sababu ni sanyele manala fa fihi ma jakatu ala kulli hal sanun worije jakka wajibile mbula la halabela hatta jahabul mar'ata allaji
الذي تلبسه والفدة التي تلبسها تجب عليه الزكاة أو هارو موسو أكسانو من نايا مراي pour na betu kasanu ndo kaire masri naire watia hari muso kasanu naya akasanu min maraye pour abetu kasanu ndo kaire masri naide ube nim muso ka wori jemi maralemba bolo wori jemi kunyede nkato ka do kinyere masri naye tejibu alaiha zakatu jakka wajibra muso ina kasanu ina hari Allah sagura masri de kama ni aba dode jakka wajibraka tejibu alaiha zakatu fiha ala kulli hal jakka wajibra musoyinka akasanula ka warjala la hala bela lakinni la budda min bulughi nisab me fo akase nisabe de made nim musoye sanu hakke do maraye asera nisabe ma sanyen manala hari na kan masirro jakka bai jakka baka nim musoye aka warje do maraye warje yin sera nisabe ma warje nisabe ye jumaye garamu keme duro ani bikununtoni duro nin muso ka warje be o garamu hakke bo Allah sagolen ba bolo hari na ko nin kunye ne boro masiri de jakabaka sanu nisabe jole garamu bisegi ani duro nin muso ka sanu yobo ore maralen ba bolo komba ken kam masiri de sanyele manala jakabe muso inka wa huwa fi jahabi 85 jirama sanu nisabe jumai nisabe minye sanula garamu bisegi ani duru wa nesifu jirami ani garamu tilanche ninye mogo do ka jate chaman ka jate be minka sanu nisabe garamu bisegi ani duru me mogo ka sanu jate chogote kelenye alaye wa nesifu jirami alaye garamu tilanche faraka buno semenu ka jate la sanu nisabe garamu bisegi ani duru ani garamu tilanche wali fiddat warije ka nisabe 595 jirama warije ka nisabe oye garamu keme duru ani bikononto ani duru warije nisabe yo ode garamu keme duru ani bikononto ani duru فإن كان عند الإنسان من الفدة حاجة المقدار نا يسر مؤمن ورجك حكي دون نغرمو حكي بإيه بولو ومن جاب ذلك المقدار سنو فنا أنيا فنا كاك ايوان نسابي حكي من فو وبي بولو سنو فنا لا إيامرا وجبت عليه جكات على كل حال جكا واجبرك على لا حال بلا فإن لم يفعل نيمو كيما جكبو فجاجاه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إكا ساري مينيا تشيدنيا مينفو إكيرا مسو إكا مسيرين أسيرا غرامو بيسجيني دورو أو إكا وريجي أسيرا غرامو كمي دورو نبي كونتوني دورو كوني كا مسيرين دو إما جاكابو إساري مينيا تشيدنيا مينفو ويجمعي إذا كان يوم القيامة سفيحة له صفائه من النار ني قيامة دون سيرا uba kima jahannaba feridenye ka kalaya ki pasenai la min jahabi wa fiddati bal min nar na ko feride sanu feridente de warje feridente de bal min nar tasuma feride sanu mbeke tasuma feridende wali yaizu billah la kan kisama qita'un nariyatun yuhma alaiha fi nari jahannama manat tasuma tige dode do tasuma kuru dode do bode ke komi feri de kasage kakala ya tasuma la tasuma kuru dode do ubode ke komi feri de kasage kakala ya tasuma kono wa naru jahannama fuddilat ala nari dunya kullaha bi 69 juz'a awa ni alla jefana jahannaba tasuma degere akala ya degere akabo kateme jiya taka ni degere bi kononto ni degere ni bi woroni kononto mana diya tasuma be degere minna de jahannaba tasuma ka kala ka tama duma diya tasuma in degere ka ni degere bi woroni kononto naru dunya kulluha hatta naru al-qaz
وما هو أشد حرارة نار جهنم فضلت عليه ب69 جزءا أو جنيا كتاسما بنيا بفرانيونكا هاري غاشي تاسما بولا هاري غاشي تاسما لا ما وبولا يارو غاشي كتاسما فناكجو هاري غاشي تاسما وما هو أشد حرارة أني هاري منك كلايا كجري كتم غاشي تاسما كا نار جهنم فضلت عليه ب69 جزءا jahannaba tasuma ka kala na ye ni degere bi woro ni kononton ya tasuma be hara gasilama ni ya be fara nyogon ka be kala ya fara nyogon ka jahannaba tasuma ka kala na ye ni degere bi woro ni kononton ni inshallah an yujirana wa iyyakum minha ambe ala deli nin aw ala kan kisama ala kan kisi jahannaba tasuma ma yuhma alaiha fi nari jahannama awa ikasanu aferi de ube akalaya nin jahannaba tasuma de kono fayukwa biha jambuhu ubu ewa ikere pasenai ikere janinai yani ali jambul aymana wal aysara na ko ikakere kere ntede ikinin inuman kere inuman kere uba bede janini feri denye wajabinuhu yani wajahu jabinuhu itte mana inye daw ubunye daw fana janini ewa feridenye wajaharahu iko fana ubeka ko janini feridenye kullama baradati wa iddati fala yabqa hatta tabradu wa yasquta anhu aw na asumana sumayin korote fana ko asumana de fo abe sumaya ikade ay na ba fi ka sumaya dro ube sage ka kala ya tuguni mais ate suma fo e wa ko fo akakala ya be ka bola de otede na ko be suma ya droba sage ka do tasuma kono ka kala ya tuguni bal kullama baradat uidati fi yawmi kana miqdaruhu 50000 sana wagati na ko abe suma ube sage ka kala ya ewa ebe nin chogo de la donna domin joli e samba bi duriye laysa sa'ata wala sa'atayn ete janini nin feri denye eri kelen eri fulatere wala sahara kalo kelente wala saharene kalo fulate wala sanata san kelente wala sanataini san fulate 50000 sanati samba biduru ebe janini ni feride ni chokodela wa huwa yu'ajjabu hajali ajaba wal ya'iju billahi samba biduru ebe la jaba ni la jaba chokodela ambe ala dela la kantanga hatta yugoda bainal ibadi ebe nin chogodela fo ala ka kiritige jowni nyogonte ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وكفي بك شرايه إما إن تار الجنة وإن تتاسم كنو نسأل الله لآفية وسلامة أم على دلي على كلافياني على كنكشي وعلى حاجة ننك يكون حاجة لحديث كالتفسير لقول الله تعالى ni aya ni wala haja ninka yakunu haja li hadith ni hadisa beke ka tafsir li qawli Allah ta'ala ni hadisa beke alaka aya tawsiri de alaka kuma ka tawsir masamin korota lendo kuma juma aya juma walladhina yakinijuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi azabi alim ni aya min fulen ni hadisa min fule ka fu ma min sahibi jabi wala fidda abe ko min ni hadisa de ni aya tafsir wa mana yakinijuna ay la yuduna zakata yakinijuna kure munye nuta ka jakabo ala ko qur'ana ko walladina yakinijuna jahaba wala fiddata ala ko mu'minun be sanunu worije marawuta jakabo wala yunfiquna fi sabilillah utanna faqati ala kasira la ka jakabo kamara ajakate bo fabasiruhum bi ajabi alim ala ko cide mo to kibariya kolla jaba be nyunye la jaba min bulla dimi wa mana yakinijuna ay la yuwadduna zakata yakinijuna kure munyu ba mara uta jakabo kama fassaraha bijalika ahlul ilmi min as-sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum komi doni ke bagawi ayat tawsirini nyi chogomi awa shebawla ani tabino ani mugo munun nanu kofe wulu ye kanju ke munye buna useno bafe ka kanju de tawsiriye kanju koro de ye iye sanu min mara iye worje min mara ima jakabu ode kanju e
mais sanu niya amara a jaka bora hari na bi boro dugu jukoro da la sagolendo dugu jukoro de awa niya jaka bo kanjute aba fe ko defo li annama la yuda jakatuhu fa huwa kanju walau kana la urusil jibali parce que mo do ye kanju ye min doko ay atu ko kanju mana to ye kanju ye min jaka mabo akodi ata ko li annama la yuda jakatuhu fa huwa kanju akun nafulu sanu warja seran ni sabe ma ni ta jakabo kanju de do walau kana la urusil jibal harin ni abe kulude sanfe ni benya bala hari na dogolente abe kulude sanfe benya bala me ni ta jakabo kanju do o ma tuwadda jakatuhu falaysa bikanji walau kana fi batni al-ard awa sanu min niya jakabo te kanju hari na be dugu jukoro ni koni ya jakabo te kanju fali kanju ma la tuda jakatuhu kanju ye minye min jakate bo kanju ye wode sanu min bubulo nafulu min bo jakate bo hari ni nafulu mbangale no benya bala ni ya jakabo kanju te bo har nafulu dogolendo fana hari nabe ewa nafulu nita a jakabo hari nabe bere nyana jakate bo kanju de do ni nafulu be fo dugu jukoro de fana ni ba jakabo kanju te shebaw ya tawsirninde munna ayen ninfo parce que shebaw la do sorola minye Abu Jari ale kon nafulo ni eyi haju wala to min be to kam la sago kanjude do ani shebaw mabbenina ale ko ye kanjude mais afana te comme aya yere tugu kanunu fe yere sago kodo ni shebaw fule nu ulu be se ka istihadu ke ube qataw ka istihadu la me ba soro be dilo yoro do de konila Abu Jari tumbe shebaw chela ale koni kon na fulu chayara chogo ni ika doyi ibe domina ni yon na fakati bon na fulu la dora to ya mara doro kanjuro fo ika dide mawiya tumbe sami Usmana tilela ni mawiya mabiala fo mawiya yere ya aywa Aisha yeska Abu Jari be kuma min fo kuma imbalawa aye dinare bakile aya di doma kota ni ndi Abu Jari ma utara dinare bakile ndama su fela do ha su konona de do tuma min mawiya ye fajiri salli ako chidema ta Abu Jari fe kon ni chini dinare bakile minye fili de kera lete aka dina kana fili de kera ale tate chiden tara ewa ako Abu Jari ma ko suro ne de fili lade ni sanu e wa dinare bakele minana ko aka dema etate koy atunkan ka ta di mugo were de manne fili lanana ka ewa ko abin kono de fonne nye sanu were soro nin kon ne ya betila la abin kono de ni aka sanu soro wakati min basara mawiya ya do de la ko abin min fo bala de ayeci aci bila Usmana mawqisa ante saka do bela ayeci bila Usmana maka kibariya fo konnin ko imbe Abu Jari bolo mella nyini Abu Jari fana dilo la yoro juma ciden ka hadisa do ciden ko hadisa do la hadisa salendo ako hudu kulu nyogona sanu ale tafe o kake ale taye tile sabakatte me alaka sanu dinar kelento ale bolo fo ababen nafaqati hakaja wa hakaja fo na ye min bila ka jurmani tugunya de sinu hudu kulu nyogona e wa sanu ciden ko na dira ale ma le tafe tile sabakatte me katwa bolo ababe dide fo na ye min bila ka jurmani tugu bolo Abu Jali diro nyero fuleninde afana yenni hadisa de ta ni koni ka don nafaqati bo minna ato kana amara me istihadu de do istihadu min do ani shebo to ma biala on ya yere ka istihadu yete kanju to ye kanju koni yere doro ni na fulin jakama bo o de kanju e qala Allah ta'ala ala ko masamin kortale no anya aya min kala ato yawma yuhma alaiha fi nari jahannama yawmal qiyamah do ubi kasanu ikawarije uba kalaya jahannaba tasuma kono fatukwa biha jibahuhum ubu tawum pasenayo wa junubuhum anu kerun wa juhuruhum anu ko wa haja ajabun wa alamun jasadiyu
ewa ika janini min fule ninye ni jahannaba feri denye ni ka sanu ba ke jahannaba feri denye ki janinaye ninye farikolo ka lajaba yo furo dimi mi bi farikolo soro kiyama keneka ewa ika sanu jakabo baliyala ika worijo jakabo baliyala o yen ninye o yu'ajabuna ajaba qalbiyan ubula ibella jaba fana ni dusukun fana kala jaba farikolo la jaba ni farikolo dimi de fule ninye farikolo kenemala idusukun fana be la jaba fayuqalu lahum dusukun la jabali munye haja ma kanajitum li anfusikum faju'u ma kuntum taknijun awa ubafo aw yere ya kasanu min marajiya kono na ma jakabo o de fule ninye de o de fule ninye de donc aw yere ya sanu min mara na ma jakabo o de fule ninye faju'u ma kuntum taknijuna awa ay sanu min mara ka warje min mara jakama bon alja alla jaba aya nene idusukun fana la jaba ninye fa yahsulu lahum la jabul jasadiyun wa la ajabul qalbiyun donc jakabo bali farikolo la jaba ani dusukun la jaba de be faranyogon ka ibolo bi tawbiqi wa ta'nibi nube illa goshi ki jalagi fama yakunu qalbuhu fi fama ja yakunu qalbuhu fi jalika sa'ati waqti ikadusukun be ke chokodi وهو يقال لو هاجا ما كان جيتا لنفسك جانيتو أبي شاكي كافويا يرين نفل من مراني ما جاكبو دي فلنين سيقطو قلبه أو أكد سكون نيمبا تكي كد سكون تكي ني لا جابا ألم جسدي وألم خلبي وليعيذ بالله يفرقلو يدمي سرو يد سكون يدمي سرو وليعيذ بالله الله تنغنينا لكان كسنما هذا جزاء من لا يودي زكاة من الذهب والفضة اوا مغو كسر de fulani مغو من ناتا akasanu jakabo مغو mi ataka wurje jakabo asara de fulani ni chide nyafanye وما خام مقام الذهب والفضة وما خام مقام الذهب والفضة اوا wori min fana jora sanu joyorola wori min jora worije jonjorola fi naqidiyati ma nasara lila falahu hukmuhu sanu ni worije mana wori min bilala sanu nola wori min bilala worije nola woriyala falahu hukmuhu sanu kiri babolo worije kiri babolo oye munye sa anka wori munum bambolo ulude bilala sanu ni worije nola min tayi sefa yawa min tayi euro dewa min tayi dollar yo jamana mo kelen kele ka jamana be wori min du dro de be sanu ni worije nola tawa sanu ni worije kiri de babolo wala haja ninka faman indahu awraq tusawi haja al mablagha min al jahab wal fiddati fa alayhi an yujakkiha ninka mo min ni wori bin bolo an ka jiyan laba wori munun fulen ni nye na be sanu ni sabe bon ube abe worije ni sabe bon abi kai ka jakab wa muamalatu an-nas alana fi jami' duwali aw mugo ka bara nyonya jamano bela sisa aw qalim duwali ube jamana chamana aw qalim duwal aw ube jamana chamana kullaha bil awraq abebe kene ni wori nunu de sisa mana jiya jamana be ube jiya jamana chama hada madeun wori mumbu bole nube bara nyogona ke nay uni nyogonche ni wori wudedo wala deina fiatu riyali ni nya useminu nunun tay ako ulu bolo iriyali debe fiatu khamsati fiatu asarati mana iriyali ewa drometa ube fiyatu asarat fiyatu khamsatu riyali duru ube riyali ta fiyatu khamsina ube riyali biduru fiyatu miyatu ube riyali keme fiyatu khamsi mi'a ube riyali keme duru هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة نوري منون فلن نيه نونون دبي جو سانون ورجه جو يرولا ولو تايري إيرالي دي إيرالي درومي دورو بي إيرالي درومي تابي إيرالي بيدورو تابي أبابي لما إيرالي كمي دورو تايري بي كمي دورو بي إيرالي أبي ولو تايو ودي
donc akon ni iriyali munun fulen ni nye akon nunun de be sanu ni warje joyorola لأنها جعلت بدلا عنها في التعامل بين الناس parce que uya ale de fale uya sanu ni warje fale ale de kale de bila sanu ni warje no la ni mo be barake nuye uni nyogonche fa ija malaka al insan awraqan tusawi haja li qadra min al fiddati fa alayhi zakatuhu yani tusawi ewa 65 riyala arabiya bo akom mo misisa ni iriyale wori hakke dobe e bolo sanu garamu hakke min fuleni ube wori je garamu hakke min fuleni ni abo osoro jakabika akom misalila iriyale bi duru ani woro min al fiddati fa alayhi zakatu ni iriyale bi e wa duru ani woro bi duru ni woro be mo min bolo na abe sanu e wa wori je kan nisabe na abasuru fa alayhi zakatu jakabika wa maluma donendo anna li fiddati tartafiu ahyana wa tanzilu ahyana akwa dononde worje agaramu hakke wakati do abeyele wakati do abejiki fayuqaddaru qimataha ija wajabat alayhi zakatu fa ija balagat an-nisaba ay riyala min al-fiddati fa alayhi zakatuhu wa miqdaru zakati urubul usur worje abejiki abeyele donc riyali hakke min be e bolo ode jate kabbe ewa worije kan nisabe hakeyima wa afule ka kuma info wakati mi worije kan nisabe ewa garamu keme duru ani bi konontini dura tumbe be iriyali bi duru ni woro dema odi ato abaki kofo me ako sanu ni worije be yele abe jiki ebe wakati mi nadoro ni ba fe ka jakabo sanu ewa worije feri lawu nyinin ka doro worije garamu be hake minna ibo ode goshi ni o hakke iriyali min bi bolo jaka bika ni jaka fana wajibirka hakke jumambe bo urubulu usurin ni kononto jate drome tanna ibo fana tila nani na wode ya jaka urubulu usur wode ya jaka donc anya chogofo anko pulun ka nogo yaye hada made wori hakke min be bolo doro ni ba fe hakke juman kanka bo masinta ikai ka wori hakken tila mo bina ni nyogonje mo kelen ni yoro kera min yode ka jakai misalila wa keme ni eye masinta saye wa keme tila mo bina ni mo nyogonje mo kelen kele be wa fulani keme duru de so donc wa keme jakai de wa fula ani keme duru ni million kelen de bi bolon masinta ika million kelen tila mo bina ni nyogonje mo kelen ni yoro beke wa duru de million kelen jakaye wa duru de halu mujara iba ken ni chogola kata duru hari ni million tande be ube milliard de be bolo kam masinta ka tila mo bina ni nyogonje mo kelen ni yoro kera minye duru e kan na fulo jakay allah fiya nimbe lafiya summa jakara nabi sallallahu alaihi wasallam bon iba asuma jumanna iyado anko sanu worije doni ke ba fancama tara minfe anka wori munum bambolo nambe barake nu yesi sawnu worije de kasu kele fulanna bada worije de ka piri kan no kateme sanuka wala ikan wori jate ta worije de la parce que anka wori nunu parce que nanku bilala no la iqiyasura ka bilawludeka anka wori nunu ni wori jede kaso kele fulanna wori jede ka songo kanno ka caya wakati be kateme sanuka bon ninna fulu min bi bolo doron ajate ta wori je ka nisabe dema puru jaka ka wajibi ka jonna fantan ku hakke soro jonna ni ko ikata sanu de la niyata wori je la jaka be wajibi ka jonna kateme niyata sanula wala ata worje de la ni worje garamu bi duru ani bi garamu keme duru ani bi konontoni duru wori hakke min bi bolo ni worje garamu kelen be hakke minna machine taka jate o wori hakke min be garamu keme duru bi konontoni duru soro ni obe e boro amara lembe bolo sanyele manala jakabika tanna ibe tanna intila tilanani na o yika jakai ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والبقر والغنم وكفى تشيده
aye ñame fo aye misi fo aye ba fo wajala mi haqqil ibli halbuha yawma wirdiha aye ñame ka hakke ke munye ika abri dommi nabina mi dommi ija waradat ala almai fa innaha tuhlabu ni ñame nana jila kammi iba biri وجرأت العادة أنهم يهلبونها ويتصدقون على الهادرين هاجا من حقها التنبي أرابون قد لا دلك كرو يهلبونها ني نيامين نانا مي دومي وبين نيامين بري ويتصدقون على الهادرين مغمون نانا نيامين مي يروي نايبين نيامين كنونو سرقتو ماي هاجا من حقها نيني كان نيامي كحكي دوري لأن الإبل أروايا كبيرة فيها ألبان كثيرة بس نيامي ميجين كتا جي من بين نيامي فان كامي كفا أميجي كتا ewa ola a nono fana kaca na ya jin caman mi nono fana be caya faija waradatil ma darati na ji na dro mi na dro ewa jim de beg yele makate nono fana be do sin kono waija darati sara fiha fadlun kathiru min al-labani bon ni awa akera o chola ji nyele mana kake nono caman de beke nyamena فإذا جاء الفقراء يوجهون عليهم حاجة من حقها نعم تيغو تنكرا بونو نعم برين انتولا أنونو تشايرا ulu yerebu mako bonnono ina tomi beto akacha teliman kan anono kacha donc no kera tomi beto luka haju kofe ubo sarakati fantaw ubatila fantaw ni nyogonche ninde nyame ka hakke wa jakara alayhi salatu wa salam al qayla shiden so fana fo an wa annaha salasatu anwa'i ko soyi nye qualité sabade ajrun soye doma wa barajiye wa shitru soye doma suturai wa wijru soye doma junubuye wa amal humuru me fali fa innahu qala lam yanzil alayhi fiha shay'un shiden ko foyi ma jigale ka fali ka kola illa hajil ayatul jami'atul fajjatu funni ayami na aya mana chaman farlembe nyogon ka kono ani ayami na ka dogo faman ya'mal misqala zarrati khayran yara wa man ya'mal misqala zarrati sharran yara fa idha ustumilat al hamir fi khayr fa huwa khayr ni fali bara nyogonya hera dela o yima hera wa idha istamalaha al insanu fi sharri fa hiya sharr ni fari bara nyogonya ka bara nyogonya e wa kojugo kabila ba e wa ka bara kenay kojugo re fanala kojugo do faman ya'mal misqala zarrati khayran yara wa man ya'mal misqala zarrati sharr amana yoninde ni bara keni fali e hera de la o be kima hera ni bara keni fali e kojugo de fana kojugo do ima wallahu al muwaffiq subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk